underground electric wires ang plano ni Spelapco para king relocation na rin poste ng kuryente bilang pamamyedalan king North Railway Project. Ay ni-report ng Angel Dumaga. Makasadya na ang San Fernando Electric Light and Power Company o Spelafco king pa mag-relocate electric lines king San Fernando para king North Railway Project o NSCR. Magumpisaya ang Spelafco king pa mangambul at pa maglipat linya daring posti king lalam gabun o underground mang dinandalan king konstruksyon na ning NSCR. 5 barangay ing makaplano para king excavation, kaya Bequeti ing Dolores, Santo Niño, Santa Lucia at San Pedro Viejo. Malyari yang mabot 2 to 3 months bayo mayari ing mesabing relocation at 6 months king pamanari king proyekto. Agpang king Spelafco ayasahan ning traffic king may apektuhang barangay o ning alane mang epekto iti king power supply. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.